Sportski pozdrav poštovani gledalci televizije Stara Pazova iz Novih Banovaca, gde ćemo danas pratiti utakmicu, derbi utakmicu petog kola Srpske lige područja Vojvodine između fudbalera Omladinca i Bratstva 1946 iz Prigrevice. Mi ćemo vas upoznati sa onim neophodnim formalnosti Omladinca. Lopta u kazneni prostor, tamo je Ležajić, šutira i 1:0 vodi Omladinac, sjajan potez Ležajića i lopta se našla u mreži. Na isteku 3. minuta Omladinac postiže gol, pored njega je bio Božičić, ali uspeo je da ga prevari kapiten domaće ekipe i preciznim udarcem savlada Studena. Dakle, vodi Omladinac sa 1:0. Još uvek Šveljo. Šveljo u kaznenom prostoru. Nije prošla opasnost, Liščević na kraju. Vuković na drugu stativu, skočio je kazneni prostor Omladinca. A velike udaljenosti šutira Božičić. Ćovin traži poziciju za šut. Traje akcija gostiju. Na kraju šutira Stamenković, ali igrače jednog i drugog tima očekuje ovaj centar. Šut, interveniše Studen. Lopta u kaznenom prostoru Omladinca, interveniše Gajić. Šutira Vuković. Šveljo, brani Jagodić, izbacuje loptu. I pomoćni trener Miodrag Radisavljević, pomoćni trener Omladinca, će takođe morati van terena. Šveljo, ostao je na zemlji jedan igrač Bratstva, sada nespretna intervencija. Šveljo, Faber, hvata Jagodić. A ovog trenutka David Matić svira kraju.